Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Baka Prase oborio je sve moguće rekorde za jednog youtubera. Dostigao je i financije koje ne samo da su ogromne, već i zvuče nerealno. To mu je omogućilo da već u prethodnim godinama posjeduje automobile koji vrijede po nekoliko stotina hiljada eura. Tako je prije nekoliko mjeseci kupio Porsche koji vrijedi, vjerovali ili ne, 700.000 eura. U pitanju je Porsche kakvih ima svega 7 u svijetu i zbog toga je publika očekivala da će sada napraviti dužu pauzu sa svojim kupovinama. Međutim, upravo je kupio još jedan novi auto, a šta je u pitanju, pogledajte u nastavku. Dragi moji gledaoci, još jedna dobra vest. Napokon mi je stigao Urus! Čekaj da pokažem sliku da je u garage. Mislim, nešto sam ga slikao s otvorenim vratima, ali dobro. Gledaj. Stilu! Evo ga, BG na vodi. Urus Performante. Vidi ga kakav je besan. Ljudi, cijelo je karbonu. Vidjet ćete klip za Vlogmas. Znači, boleština. Mislim, stvarno mi se vola boleština. Evo, kažu, čekaj to malo. Preview neki, rani. Gledaj zadnju kolo. Gledaj. Karbon! Bre, šta je ovo, dragi moji? Gledaj. Ček. Karbon! What the fuck? Lodilo! Ajmo aplauza. Ko želi čestita, neka čestita. I tako još jedan brutalan auto upotpunit će njegov vozni park. Došao je na taj nivo da kupuje skupocjene auta kao da su obične igračke. Živi život iz snova dok hejteri mogu samo da gledaju. A vi koji ste pogledali auto, napišite svoje mišljenje u komentarima ispod. Prokomentarišite ga i ostavite ocjenu za njegov izgled. Ukoliko dobijemo detaljnije snimke prije vremena, imat ćete novu reportažu. A do tada uživajte i budite pozdravljeni. Ćao.